Pozdrav svima u Srbiji, sa nama je Igor Dašić, naš čovjek sa Kosova i Metohije. Došao je ovde pa želim da nam kaže zašto je ovde da podeli neki utisak. Izvoli, Igore. Pre svega iskoristio priliku da čestitam Svetog Savu đacima, studentima i svim ljudima u Srbiji. Ovaj duh slobode koji se osjeća ovde na svakom koraku, ne samo u Beogradu, nego evo napokon i čitavi Srbiji, mislim da neće moći da se zaustavi i svaka čast studentima i svim ljudima koji učestvuju u tome. Ja hoću da iskoristim i priliku da pozdravim sve moje ljude na Kosovu i Metohiji. Mediji pokušavaju da stave taj narativ da je narod ovde odustao od Kosova i Metohije i da narod odavde ne pruža podršku našim ljudima dole. Međutim, iz prve ruke kroz priču ovde znam da to nije tako, svi smo i dalje braća, rođena braća, tako da ovaj duh slobode će biti od Beograda do Šare pa nazad gore do Subotice. Hvala puno, Igor, živjela Srbija. Živjeli.